الكتاب الخامس أثر دفتر سابو إجواء برندن الإتق نيوتا انفيرين إنجل جيادمو. الباب الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي أيما إمر كلا نت مسلم جلد آتا غارين إن إمر نت مسلم جلد في الله هي استنقذ الله on danday Allah on suutay bi kulli udwin kala teral minhu e makko kanko neɗɗon udwan e udwin teral minhu immorde o mo o rinɗini udwan teral minhu immorde e makko kanko rinɗinɗo minan naari mi mana Allah suutay nuru ma ndu yiite sabu ko rinɗinɗa kon nuru oya ndu o suuta e koyɗe maɗen yiite sabu ko rinɗinɗa kon koyɗe oya ko ni o suutirta ɓandu ma ndu fof harminan ndu yiite sabu ko rinɗinɗa kon ɓandu oya ndu muttafaqun alayhi ko andingol e moƴƴere hewnde hino e rinɗingol jiyaɗo mum saabi Allah liberamo kanko kadi o wona pullo o wona dimo o wona libre wona indépendant hoore makko no wawɗano wali Tirmidhi wa saha an Abi Umamata wa ayyuma imrin kala neɗɗo muslimin julɗo ataga rinɗinɗo imra tayni sonnaɓe ɗiɗo muslima tayni julɓe ɗiɗo kanata fi kakahu ɓeɗo wonay sottari makko ram sottay ɓe mo nannari immorde natugol yiite ngen wali Abi Dawuda min hadis Ka'ab bun Murra wa ayyuma imratin kala neɗɗo muslimatin kala sonnajo muslimatin julɗo kadi atagate rinɗinɗo imratan sonnajo muslimatan julɗo ɗimmojo makko kanat fi kaka on sonnajo ɗon wonay sottari makko kanko sonnajo rinɗinɗo on minan nari immorde yiten wa Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu qala wi sa'altu mi landike annabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal gollel ɗin fof kon ɓuri moƴƴude qala nelaɗo make imanu billahi ko gomɗingol Allah wa jihadun e heɓugol jihad fi sabili qultu min ni nelaɗo fa ayyu riqabi afdalu daaɗe ɗen fof ko honde ɓuri heɓugol ɗuɗude baraji fi rinɗingol ko honde ɓuri moƴƴude ɓuri jogagol baraji qala nelaɗo make aghlaha tamanan ko ɓurɗo tiiɗude coggoɓe mana ko maccuɗo ɓurɗo sattude prix on wa anfusaha inda ahliha e ɓurɗo jogade valeur e jungo yimɓe muɗum ɓen ɓurɗo hittude e jungo yimɓe mum sa rinɗini on ɗon ko ɗon baraji ɗin ɓuri wonde muttafaqun alayhi wa an ibn Umar yettama Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yallahu on weleɓe qala rasulullah sallam man ataka kala rinɗinɗo shirka lahu kafi diɗɗo makko fi abdin e nder macca ngako an e goɗɗo ɗon kafi maccuɗo e mana rinɗina geɓal ma ngal fa kana lahu latanto on ɗon malum jawdi yablugu kono timmanamo samanal abdi coggu maccuɗo goo Allah on yoɓitira emo baraji ha gayna o lontinanamo jawdi ko heɓira maccuɗo timmuɗo coggu maccuɗo timmuɗo hara joni na maccuɗo feccere o mari uwima aley mi mana ñiiɓinantemo qimata adilin ñiiɓande lontu mum fa ata o jonna shuraka'ahu kafidiɗo makko on hisasahum geɓe maɓɓe ɗe wataga alayhi wataga alayhi rinɗine e hoore makko al abdu jiyaɗon wa illa sona ɗum fagad ataga gomɗi are o rinɗini min makko ma ataga ko rinɗini ko muttafan alayhi arten ka hadis man ataga shirkan lahu ɓeyni kala rinɗinɗo kafi diɗɗo makko fi abdin e nder macca gako fa kana lahu latanoma malun jawdi yablugu samanal abdi ndino wawa timmude coggu maccuɗo goo ɓuwima alayhi haray koye mesirane mo qimata adlin mesirande nunɗunde fata suraka o jonnita kafidiɓe maɓɓe ɓen hissasahum geɓe maɓɓe ɗen wataga alayhi l abdu jiyaɗo rinɗinanemo wa illa sona ɗum fagadataga haray gomɗi kanko o rinɗini min himmorde makko ma ataga ko rinɗini ko muttafaqun alayhi walaw ma no woɗani ɓe an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu wa illa sona ɗum ɓuwima alayhi koye mesiranemo wastas'a o timmina geɓe ɓe yaɗen gayra masbuqin alayhi hara ko alda e sattangol mo wa qila wiyama inna sa'aya no timmingol ngol modrajatun e ko suynirte ɗum neɗɗon fil khayri e moƴƴere wa an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala rasul sallam la yajizi yoɓata waladun jibinɗo walidahu jibinɓe mo ɓen alangal goɗɗo wawi rewrude ha yoɓa baba mum illa an yeji daw sonata ben makko mamlukan ko maccuɗo goɗɗo o heɓa jawdi o golla fa yashtariyahu o sooda ben makko fa yutiga o rinɗinamo kono haray hani hollali goy hani haray hollali bi mana a yoɓimo baba yagal ngal kono ko andingol en tellement ke baraji kowoni kon e ɗum e rinɗingol goɗɗo hino ɗuuɗi haray oɗo hani ko o baba ma kono saabu ko waɗanɗamo kon haray haqqeji ɗin woɗɗike hakkudeji mo rawahu Muslim wa an Samrata bun Jundub radiyallahu ta'ala an nabiy wa nabaji sallallahu alaihi wasallam qala maki man malaka ga rahimin
kala jeeɗo jon enɗan maharamin harman ɗonmo fo waray on ɗo hurrun ko dimo mi mana si tawi woni a heeɓi maccuɗo tawɗo ko enɗan ma musidɗo ma hiɓɓuɗo haray macca nga ko ɗon ngun sellata ila ka annduɗa ɗon ko yarinɗin on ɗon on no wata wonde maccuɗo ma. rawa ahmadou al albatu wara jaha o jiccini jam umminal huffage dental molanal immorde e hunjiɓe hadise ɓen anna wonde hadise o mawqufum ko darnaɗo. wan imran abun huseyni radiallahu taala anu anna rajulan no gorko ataga o rinɗin no sittata e mamalikin lahu jeego jiyaɓe makko o rinɗin no maccuɓe makko jeego inde mawti sanga ka o mayata kono lam yakullahu tawi latanake mo maalum jawdi o gayrum koyna ɓeɗo ko ɗum ɗo tun o acci jawdi on sawi fa da abihim nelaɗo allah noddi ɓe rasulullah nelaɗo no sallah sallama fa jasaahum o sendi ɓe aslasan pecce tati summa aqra refti o waɗi urɓa baynam hakkunde maɓɓe fa ataga o rinɗini isnayni ɗiɗo wa raɓɓa o tabintini e macca nga ko mum arba'atan nayo ɓimana ko ɗum ɗo woni jawdi koronoɓe ɓenduwarundi so rinɗini ɓeeɗa jeego kala o waɗi gollal moƴƴal kono wawata ka mayata ɗon hande kadi koronoɓe ma ɓen jeeyi jawdi ndi sellataka wasiyoɗa ɓuri tataɓal jawdi ndi wa qala lahu nelaɗo makani e mo ɓawran konngol shadidan fewngol moƴƴugol rawahu muslim wan safinata radiallahu taala an qala wi kuntum laatike mamlukan hari komi jeeyaɗo li ummi salama nande nene salama radiallahu taala anha fa galat nene salama maki a tagi ko mi rinɗinima few wa astratu alayka mi sartinanima noon an tahduma sarti on ka kurkana to rasulallah nelaɗon salah sallam ista bere hiɗa wuuri mi jaɓi rawa ahmadou abou dawud nasai wal hakim si tawi goɗɗo rinɗini maccuɗo mum o watti o takkidi e mum sarti dagiɗo arayno selli ka sarti o gollitire wan aishata radiallahu taala an anna rasulallah salah sallam qala o maki innamal walaw ande waliya gongol liman ataga ko wonande rinɗin ɗo si tawi ko a maccuɗo am mi rinɗinima ma ko goɗɗo jeeyma kono mi soodima mi rinɗini haray hande kadi komin waliyotoma bi mana aray ko ene woni siɓɓe joni muttafaqun alayhi fi hadisin tawili wani ibn umar radiallahu taala anhuma qala rasulullah sallam nelaɗo maki alwala'u waliyagol luhmatun ka luhmati nasab ɗum ko huyre wawɗum wa huyre dambe ɗum ko jogidiray ɗum wano dambe jogidirta mi mana soko a maccuɗa mi rinɗinima haray en wayi wasi ko en nene goto haray en wonali nene goto de kono en wayi noon la yubahu ɗum yeyetake wala yuhabu okkitirtake rawahu shafii wa sahu ibn hibbana wal hakim wa aslu asli hadis on fi sahihayni